Ghana this my Ghana TV for Yamuson Fajumpan aka and Krata Mukin Kong aka Fufukin aka Bema Yemfan Yerenim Enya form aka Mituana Ometi Mr. No Pressure with my chair pressure by the Befau. I was on the Quasbaso de Bomodin na she video ye de mame ai na afena ja brante pama pon adwuma metwa me air con ai de atoso metwa me air condition atoso a chese video bi no bi e de sende me na yese obi abepempem adwempa hene akuti akese pa chese emu odene ni nyina ne sei abrante bodamfo bi a wato no se yi oyesofo a wote UK abonten so abrante na numa asem nyina ote social media wo kasa dede nyina no e kire se sa abrante na ngasa no no wabodam na se nipa we beta social media no odi akukudamfo atem di akesefo atem di Ghana sikafo atem kan sam akese e de to amanfo so na abrante we nyankopon agunanim ase ebusan ba so no like no a share video na e de mame na abrante nyankopon agunanim ase ama sabio ne bodam sem no di frabonten asesa enioma bola unsa abrochira no ya na ye de bola gu abonten sama yi say omuta e de bola gu abonten pa ti bola na sa abrante no ye do hu bia no wafa ana wa pakia na ye ne fio nyina say chabam wa pakia manage ne fio wa ye de afa ti bola no aboabo anu ana wodi abasoro ana wodi adane studio ana otim ana wa moa no ho nto ba anadwo nyadam no wabo a anadwo no wa hye space na sa bodamfo we wono abedi matem abeka nkwasasem a kire me na ma fire ne back na ne unanim agu asesei wote social media wodi akasefo tewe eno obi won ye no sabi yekodi yekope ni pebi mwasem ekokun nkwase antokwa but ye tena ase dwene hu se da bi esa sa nkwasasem ni nyina nipa de etwetwa so because me nkodi obi achi enkoye common enemy fight now the end no me shira bi enkoka nti ye tena ase dwene hu se da bi esa sa na etwa so ye nioma trending issue ba yaka na ekoye ba bi na nipa wei eye video na nyankopon amna ni magu asekese sei ama ne fie tan ne fie tan te abrochire ni huni atia ma wo studio ada ne bola so ena wo sim ena ho bon ena wo kasa ubawie na wanum nyina sa agi fie o kan na bodamfo wei ade abeto abonten se ne fie nya na ye kan yeso bi abaya bi abetena abonten pempema kutia se ai ye ne ye videos e o social media no ye de efie krompo ba ye mpabo agu ye kwan no na ono no ade a ye ne tan ne se obi mpabo agu ne kwan meme adwempa ye ne ade a me tan pa ye oba obetena social media na wa kontokwa so many years ade a me tan pa ye oba obetena social media no wonya ade pa bia ade mpunto brega na man no ana brochire ade obeya ya ntokwa anopa awia anwumle ade me tan pa ye oba walefo a otimetra social media 4 hours 5 hours ema ekom di okunu yam ema ekom di ne mayam ebetra life so many hours oba walefo a be ma tisikada wale ade emetan pa no ade a emetan kura no na sa nipa we dem ebeto abonten musi enya ika Nana Brown enam sa nipa we ono be pempem akuti aso na ma Nana Brown be di matem because me ko fa nipa ne bai sanka wiase ntie no so ati asana Nana Brown no okunu be di matem me no omu ni problem me adwempan no wudi ntina me fire ma fire Nana Brown no okunu omunya madamfo omunya manamfo but show Nana Brown de beto abonten me adwempan no so ade eye no na maka Nana Brown de ne de yemia na me ne enkuno say ne fie abeto abonten ne fie nya me adwempan no beka bi me kan ba akoma enu na mtwa so because me unu say at the end of the day no nipa no tini fie but we de beto abonten aye kan de wait me abeto abonten be pemi adwempan na kutia say ade a wo mpani say obi jacket say kwan no na bi mu fie e na aye say ade me tan pa ne oba okwa abonten na obewura fie a ne mpaboa no onfa ngu kwan no na omo mpaboa no edikogu box mpaboa ne box no na odikoto ne dem e ba say fie obebon pa ade a me adwempan ye me tan pa no say oba obekọ baabi na after bibia no
makeup muya makeup nyina wi a oba life ono asa the filter ato anim e metan wo mi wiase ade e metan pa no wo ba obetra live video mu a why makeup nyina wi no na after makeup no wasa the filter ato no so ntimi mfa ne natural eyikrompo my life da because filter no etimi yi na nanim ne real face aba beto ho ade a me adwempan ne e metan pa no obi asemba social media mutimi siri pe wo ho mutimi kasa mesesa omukuo no omu change din no mo mfra no oyesro oya saa kuo no edin ye oyesro oya obi aba won tworo oyesro oya kuo it's about time wa jimina omu jimina too much because ultimate social media adwempan ne so come here oba me ma 1 week ni wi asa me ka wasem e ma ye wayi but musa ankofo wayi atra social media anopa awia anwumle anopa wi anwumle na momo de pie dia obi kan no ntum mo ye nipa se na obi o social media no so me ya na nkrofo omo sole an na adwempan be obi na boost ni page na momo masem yale me na me ba social media so me international man no me international man nti mo na mo ye local ye ka mo ye local enye 1k yanko 1.5 ni ye kan we ni ye kan da bi o uwia u video na nko ba bia ne na mu fikire ya ade a metan pa na ha abusuamu u da mu hwa ade no se meka hwe bola we bi na nipa no so la wo sese hwe show o sa brochire yi bola na gu abonten summer time o se ma be pie so sa bola we na akwai so la wo sese gu ne fie bola we na akwai so la wo sese gu ne fie binie meboa bola ni binie ana o so la wo sese de gu ne fie ana ne fie onyina tantanta na nipa na da pa da di ni e ka wa betra bote be pemi makutia ne ye ka kutia hene a me yakutia hene ye ka obi a pema kutia pa makutia etimi nipa me ye mpema kutia fa ne hu emfa hu ni unti mpema kutia enam sa nipa we so ama nipa we bre adi matam e wo social media nti mumu sa nipa we se hwan ne nam me so a kan se ono be kan asem ma me a ye di na tem asem me ba bia na wo be ka bia flash kra no wo de me se me fa hu ma o makwase ampanyine na ankasa ensa me so ne nsem so nanim agu ase na ne fie tantan ne dam fi ba ma bodam fo wa confirm se nipa na bodam ona no sesa bola abrochire bola ekogu ne dam wasia oyi nipa mo ne na ma mo so pena asem nipa no ani okuna asem ba ye hwede we musika no poto hwe nipa no okuna asem ba hwede we a mo tra social media abusa we bola no kura bi san nie we nto wa osora na okọ rounds bola na ebisa nie ebi na san guo yo abrochire sa na tedu sama da bia no mu yi bola tuwe o mu yi wonsa bola no bisa gu a ntuwe na akwasa panyin so la no akwasesa no na akwa gu ne dem ntabusa abrochire ayete no won abrochire se yete no obi anim se ukwa abonten eye de eba ompaboa na watade u jacket hye no o wro no wa hange abrofu enyansafo to maye eyi wo corridor mu wo se obetimi edon paboa gu shoe stand so na mpaboa no emu cent bi wo krompo apie ko ansampo na wo behoro eda ko bedroom a why the wa horo na se baabi a wo shrink mu eda odagu so ati ase ade a me adwempan ne ye ka neatness a untumi entumi mfiri so da enti saa kuo na mote na eye oyesro oya new name a me adwempan ne me dama mo no me dedicate dama mo no eye oyesro oya kuo ai because omunyina no musuro mo ho ko because obia ni da ho saa kuo no na ebedum pempenso bi ne be kire mu de nta mesi kuo ne eye oyesro oya no ai se mo pakutia na mo mpim ne ye pa na kutia hene me ana mte yi akutia hene ne me ana mte mo ti social media so bule nipa nipa screenshot upon screenshot a man for pictures obi twa picture on side no ntimuti fa mo reference e ma social media so tama oyonko ka kire mo say by the time oba finish with mo no mo ba ye dai mo de manim beba e no kra so e no kra o finish wi wo de wanim aba what ya say me adwempan ne ya na mbagigina am so we de ni passport na awi ni nke abo fala e say wo ka asem a na sese bi koto de ne bodwa obi de afi but wo ni pa ya wo ti wo ya wo kasa yi wo ni mpefe say ni pa nso fie afi eno de ye nkata so na obi de yenka na ye ka na obetra bonte be pima kutia na the cancer man for me pictures e tag ho a man for me pictures e tag na mo sa nipa we ama ne nipa bebre wo social media no so a
o ma fa me adwempan ene me yere ho tan ye be fa me ho tan ena me tra se dwene hu no say dabi me ntra wiase eni sa ankwasasem na chi esa me ye de me di me lem me ni kuo bia mo but asem bi o ba na say ebu ni pa na left and right ya ma ba gi ni pa no ye bu na ye de tu nso ma ba yi na firi nso na say no you get the gust ebe pin me adwempan ne akutia because me na me video a me de me corridor eba me na me video a obi ahunu say adwempan ne na hye ne mpa bo agu hoi so ati asent say executive bia nim ni wura eti wa ngasa kra wo kasa yi wo kojina kitchen ya bia fridge mu nhwe kojina kitchen na bia fridge mu nhwe wo da so la no pa wo ruanim na fo wo re ice wo re face ne bra na munya afi otana mo yuso na enye emetan pa so bi de ye otana enso ye metan pa efinka fi wona wo ba tena social media aka bi amasa akwasya mpanyin we ana ni magu asi wo so wo fi because say ebo ne bo enenam ebo ene bo ne nante nti oyes ro ya o say me minister na say wanya ako mitimi ko na akosra no also timba no obesra me nti ano yenka no oyes ro ya but mo de wetimi nkosra we musia hotel na musia sia that means say obia finka fi ana mutim nti you come and defend the person Obaba be defend say nipa no but me adwempan ne yefan kwasasem enfa me mfikyire yefan sanfo enfa me mfikyire mamu nye ma men spake because otan hunu a manfo bebre bi de beta me no ni nyina no wo sa hyem bi what you say na ye kasa wa beta beta pimpa kutia be kika nsem hunu ne nsamfo abetra social media one way video am so na mo ye mo sole a mo ba social media mo ni mafutuo muntu afuda muntu fo social media da kwa betra brochire nka also nim dia obeso wa brochire na one day wa betra se na ka also kirem na nuanom bi aso afamo aba wo ba aboa kwasia na we aye say na mo audios mbeje agum mo da mo twetwe mo mra me kire nkwan fo so mo saka mo audios nyina me nso nkwasa sem so baabi anakoda na me da to pepepe e wo so ba so no like video na e da mame na kan kama for ne ba no say ya na report video no mo wa wo so bia like mame mamo nya ma men spake because men spake a enya wo de se men spake a enya de be mu de ade me type no ba social media say use filter so won fa oh me yere o ma social media use filter ti wo so bra obi a waye makeup de ade me type no ba waye makeup awie no wa say use filter wo bo kwa abonten ba ne mpaboa egu o san mpaboa ni nyina no da kogu boss me type eti change wa brabo oba beta social media ekon no pawie na nwumle ti beta social media tra life 5 hours 6 hours obi koye bia na moka akoye oti Germany yi ekoye bi munti bida na akoye beta life 7 hours 6 hours ezo betrem oba wale for be ma artist kada wale a wo so pe be ma na utimi eja wo ma e ma be ma so no nko afa nkra no praying ground na wo sa ban beta live video 6 hours because I say me would have missing castle open social media not in the no more than ukrumpa oda na chi more than oma na we just anuma we na to na was on to kwam anope ntu ba konto kwa babrewa muti social media akonto kwam monim nyina ya popapo monim nyina bobo mrewa by force na kwase we at social media ne ka tuntutuo se motobro ne ka tuntutuo se ba bi ya hye bola abo we every social media the dia kase fortem kuku dan fortem na wodi ni Jimmy abane ye kan wo se say an owo na o kan san sanfo no ebebo me sa kutia una be ka san wasesem no ebebo bo me makutia no ene san bra biem na wo ba na obo me din me mistake me din empem makutia na me din pianfu ano kasa dan ka bani adi you know me ka bani adi because me adwempan no ete wo etimi di manim eba be so live video 5 I can't say 1 hour 40 minutes because he a good sign ni pano esa me banam be yini pani free I can't say onu no sum na be you free wo sum wi a na afraid wo ma kwase ampanyi ni we e kan wo didi matem na nkra to fefi wa bi wo teten didi atem na eye mo de na mo te wo mo de ye nkata so mu de nkata so hwe na now etonkun me nkwasasem bi wo ya me trust dwene because me ya badwema me ya blogger as I can say influencer what as social media so na brown opportunity dey wadi me nyina no abaya we ton nkun na wo ton no mo na mo se enye
Mona muswa kwa hwehwe mu nku ne nye ne nua ne nye de enye. But who say nipa na wo ka kire na bra wo say ne nku ne nye no. Wo so wo ye advert ema will be product. Sa nipa ne nku de ye meboa. Sa nipa ne nku ne de eye. Metra se dwene hu say no okay nipa no odi matem ba ko mienu. Na bra nya obi a ese man 1 week. Na bra nya obi ese man na wotwe. Ne ho ye mmobo timi nya no. Na de do be no onye. Na bra ese be di matem. Emma me da ho, Emma mo sa nkrofo we akotwa bra me adwempa hene. Na bra na edu atem na obrɛ nam sa emmoa me kodi twe. Me sa me di na atem biem. Nam se na mo de abodam sem. Da bia bra me di we atem obra me di to na atwa ne da bra ebi na me de ba mo so no. Sa video sa mo twetwa de bra me. Sa me kodi obi atem ebi na me de ba mo so no. Me mpa nkwase asem mo fa mo gi me mfiri me so nko. O yesro o yaku no. So sa mo nkrofo me ka kire mo se me block mo. Ma block half. Ma block half the same video to wa omutimi ombehwe omutimi comment. Wa wo say wo say akonum bia no oyesro oyakonum bia no wo ba me block you. I'll block you straight away. Akọwe ti ball aso video. Na ene de ma ye nka. Afa na mba kirekirem. Ai ena wo ya boabo ane ma no akọ Ghana. Boabo akọ tirisu no pampa so. Boabo no ma no ano eda akọ ne tirisu no pampa so. Ono ti meta social media atwetwa manfo guni panim ase. Esri nipa ono timi ko chobi amonhwe we ti monhwe we se monhwe we ya no monhwe we se na kwasea we asem to abote ne be kan wo ba abonta be defend na kwai na me be pima kutia ne me na be pima kutia ne itina na brown no ma ye ba ye metina se dwunu mu se de makaba akumi na emi ntwa so makaba akumi because me so no me ye advert ema obi itime so me nyina sa said common enemy fight no so wa bras na bra bia na mi libida ni nku a mensra bida ni nku me de mensra bida na say my better as there be na me dina na brown enku atem edini nku atem me to no ho na me say egu na dwuma at the end of the day no me nya hwe mfrim because e ba ne sa na obi e badwem ba bia no e de dwuma e bre wa obeka sa na say nipa we u condemn obi adwuma nti wo condemn obi adwuma na si den so obi so di na dwuma e bre wo adentina me mentra social media engu obi adwuma na bede no obi so timanya gide o memu e de ne product e de abreme na me trans na me ya adwuma me de ka kire me say me kunu sa na we nyina ho nye de hu hia ye ntwa so na bra no onfa no wadi atema onfa no nko ko wono kro ye oye mbobo opo we nyina no onsa na bra muda to no so obi akodi no so obi adi na obi ni no e ho nko sa na akwa na odi na chi no wa ya ade pa sa Santiago no wa ya ade me de sa matras adwuna hu say eno bi wo ho a say wodi di obi kna so obi so di bi di wa you have to keep quiet. Once I buy no, wo dia wo ya de beto so no, wo kura magina wachi, I magina live video mo. Ba Santiago etimi di na bra wachi anopa we na nwumre abuso me the respect amasa akwa Santiago no. Me wodi matem but emfa no ho. Be no kwada nam da to. Me the respect amanopa because the way amanfo kan ya di wo yire na wo yire pant say, wo yire to ma ye say, na be ma no timbe gina ho. Ebe ka san na me di wo yire na wo ya me sa abo agu so. Abrochira nke akwa no ke bonu tu aku no sa akwa no na wo gbejiro ka se unim se nipa ni kunu na nipa no woni kunu tama onipa no oba I can say papa no oba papa no na unim se oni kunu na unim se nipa ni kunu ana wotina ho se afede oni nipa na akoda won se baaye no omoyi uba akwa ma wonkwa na asolo akwa ana abrochira fo ntwa ticket emedi wachi ana abrochira fo ntwa ticket ema medi wachi Santiago wa ya ade me adwempan de me plain mahun sa mo ya fun sei mahun sa mo ya ungrateful being sei mo ya fun sei san kwase asem na mo ti social media na mo di na ka kind Santiago so yire kra fo ochi afo ade fo ade sa se de watima gina o yire chi pa ne de wo ye be ma mu me kan kra da kire opon me da adwempan de wa yim bia no emfa me ho biem emfa me ho se watima gina o yire chi pa be ma wo yonko be ma ta be gina ho e de edie ato yire so na watimanya akukudro pa ginam akasa me yire de se do tebia mpenesa no boy why ade e ho kwa de metucha ayede e de amawo etimi adwempan no be no kweda na me dato akwa weti UK etimi akoto ka ye koto atwene ka na ye koto atwene no e na okokoto ye because efo no de ko see fitting shop yes akwa fitting shop anopa bia na okoda ho mesra mo ka no mo nso so ma me o mo wade ka no me aja social media me ko twanti ka no mo inside nyina city atete ne fia wote city nyina atete ti studio wote
studio ho nyina pro afa na me fun adum so osan kurase ni kana brabo so osan kurase ni e kana brabo obi a ofun adum de ofun adum enso hwe sa ngofo mo ntokwa no man ba ko yoti kan say USC ai man yoti USC a man krado sa utim say sa amanka do okasa with fat ana ade ba ko master do amanka do say onfa otan enkyerɛkyerɛ asemu wa amanka do mfa tan enkyerɛkyerɛ asemu ba nkofo we de otan na kyerɛkyerɛ asemu na mo de ye ka mo de mo sema ye nka ye nyai ka adentia ai ena mo de mo ne mo a me international man no me international man me oye ma de na se nya opatwa so na ko simple as ABC me hunu say otan bebre ena mo side e de ba me ho na bo se me ye video kura na we aba na obedi watam na we aba na obedi no ma yusu din na da bedi wat eduru wo dia so dia hey ai na God bless you na after ankoye ma mo de ya mo se mo sese ade me time pa no oba obetan live video mo yusu filter why makeup awi no ade me time pa eno no ade me time pa no oba wote abrochire ani fridge mo afi because Facebook live until e ma sa oba ne kwan e ma ntimi nkurakura ne fie ade me time pa no oba obetan live video mo a owia wontimi nya feelings ene okunu enama ne honto no because the more na wo kontokwa no na feelings e teko the more na wo kontokwa social media na feelings e teko e ma nya mani posontem ebe mo nya mani posontem on kwase we studio beto ho aye kan wasem no wo de wo se wo mpene yen kan no ntum because of say ho ne yedai ho ne efi ho fi na ye kan no eno de mo se wo nte ase but na bra te Ghana na bra te Ghana de obi anim se futuro yede e wo ho ono no de ne de mutimi ye ho live video 6 hours 7 hours 8 hours etimi gina so nko a adan a na bra fi na ne fi mo furu play na mo kopra ho ma no sa wo se akwawe de ma ye nka de a mo furu play na mo kopra na bra fi e ma no kai yofo adi Facebook live ntimunya kwan krompo no matuma krokra mu fie Facebook live ntimunya kwan empo no matuma no aduane ama mu kromati kasi we amene me yire mimi fie efia ya tim bedroom ya da kire bathroom ya gina wa video ya ye video bedroom bathroom ya ye kitchen ya ye hall ya ye mi studio ya ye corridor mu ya ye just after we starting na kutia na nya no I know aba ena obi a wajimie ena besi dan Ghana obi a wajimie na besi dan Ghana ai Ghana de mi ko si dan a eno asa me kwa makwa akoto eh sabi wona wo wanya ni papa amiensi dan aman na wo de wo so koto dan atua ne kakra kona kokoto eh na se nipa kro na ono esi ni fie no ono de wajimi nya sa nipa na osi ni fie ono de wajimi ena wo de kwa akoto meboa me no this time no nipa nyini adwena du ba bi say too much fight e wo social media no enye healthy o ahodi ni mo e bring you down e bring you down pa enu tina na brown e say matese ya se wo so wonko bi mo kan chan say onya ntokwa no ko because okunu agina na chi ama wa hunu say bear man oda na chi say first no bu okunu no kan 1000% offer be bring kan ho ma no e ba yo onko na okunu adwa na free fie no usi kan say yi mu nkogbo kwaku ebebu abowa ai otu bobo dan e be sa bebo say otu bobo dan e be sa bebo na mu on ade me bufu no say obi awale engu chichira be me se mpeme yire chichira mu so se ai e na we mlo na wo capito no so wo sa capito na wo na mo dindin sa ro ye bad boy papa wo capito no say we ja hoden e kan ti wo timi do sa se oboso akodi obi yire na me say me Santiago ahon Samia Santiago anka ka mema capital we abono nka the whole social media ko munyina ntimi ko mo sofo no press kakran ntimi ntuaka Samia capital me kan Santiago ka me ya me kwakwa die ni no because me ya me yere na me nete na akwa so ese Santiago ya na me hu na obi a e mesere kwa mo de otan ena ni bre ewura manfo busom edi nkwasesem dodo mo de otan ni bre ewura manfo fie edi nkwasesem dodo ese ka Santiago eti kwa die ni na after die ni no na ka Santiago esiu sa akwa no nka after DNA nanka Santiago I SU no what ba bia na be din kwasem bia no me mfa ho mu jimi na kita mu na mu nsu anya asa no kwase afo wa na we graceful uni twase no wate wo da bla ba jimi wa ba jimi bia wo ma me ni twamtwaba enu asefo
kwasiafo ho ade na ntenase na yede ye mepempem kutia na me adwempan ne betena social media me de manim eba kontokwa me de manim be defend mo na madofo mpo backdoor mu na manfo mpo mo timi kasa na de bia no nipa we na president wo de be ye but me no me beto no me justice o enti munya ntokwa na mkoye nuane ma mukrumuni why munya ntokwa no na mkoye nuane e ma mukrumuni munya ntokwa no na mutimi hwe mu fie mo hwe mo ma munya ntokwa na moni nkomo ma ho me oba so be di matem ana me hwe wa sa pusa de be am kase so kama sem na sa 24 hours eba na man so a me so bi ba kama sem na under 24 hours me ba dia na I'm ready for you samuko no me gu no maka kire mo samuko ketekete no me gu no me kire mo sam international man ai sa ku fi ano oyesro oye eku no mo ba social media ho na mo pem asem but backdoor there mo kopa backdoor there mo kopa oba besia opeso tena mema so oba besia ono peso ono control na kwasia we onyimi ya nka ono ni pa kro timi control kunu kwasia wo na oba be control na ujimie amo wani magu ase e na ate wo anwu studio fin koyo beda ni bema udisi wo meme de efa asem sa wo ba na wo ahoma ma o nti wo pimakuti a me ya pimakuti afa ye huni nko me ka kire wo anwo yo nkoti UK e ka kire wo se by the time wa ono nya ntokwa no oba finish with you no wodi wani beba no e de na siye ene se wodi wani ma ba o nti ntokwa no wa wi ni ana me na ma ba ye propaganda me na mba na mba sheda ba ye propaganda because me hede we ana ntokwa ne kona na ye bo style bia me ntese me metisim na mbegu ntokwa no na ho talk akra because na wuntumi na anopa wi anwumle kwa sa da bia so filter ti montomo bo ase na munyi monim aka se kaka motobi na wo monim no monwa kaka motobi ni nyina na kogina ahwehwem na after kaka motobi no mo magina social media na mon kasa na nipantie mu na montufo obi bi fu ba se kena na me da me ka trending news na me yewe na wonim se wo sa akwa we wo sem ba ya akwa we ka kire wo se wa na akonya wo ntokwa but ne no wo ba bejira ba e da pem akute wonya ntokwa ma ne nko ntokwa so wonya ntokwa ma ne nko ntokwa me jira ma pem akute a because so pem akute a me ye pem akute amfa ye hu ni nko me ka kire mo me adwempa me mpem kwasasem wontimi mpem akute a wa bra moto san e na kan say blogger bi fro obi a me na matete no obi a me kan na matete nipa na aso nim se me na matete no obi a matete there they see the same nipa no me na kokontokwa esa man chance man gap no kan because me wodi enti nipa no eso bo me din no nso ja odinya followers kakra what I say to ngu no mo me din enka me ko try akam shirt because so say me no say we obi a kunwe say ade mabufu no say me ma fight time out da me fight time out da na be yi ubeyi mboni aye obofo rebo obofo say na ne ho ato no o say mo kan kro mfi mo midi mochi e man kan be kasa ete papa no midi mochi e man kan me ko kasa ete rebo obofo because of mumunti me trans dwuna am say da bi me yire ya smart me yire ya obi a chesana dwene ka wo ya me osimi kunu wei jai twaso me kunu twaso me ase wo aka ba ku twaso because rebo obofo onye me hwe oni matem won kan masem but at the end of the day no na ka me ko kasa ete because of mumunto funti muntokwa fun enti kam kokese tie papa no muntokwa fun tantan na ewo musunti no ebuso am report video no ba so like me we me shada anye de enche ai ye be shada tenase ye tenase o studio a amanfo be start be su oyes ro ye ku na ewo sa no backdoor no e no mo sere backdoor no omo kontokwa backdoor na we ni we kasa wetimi kate no kate omo ho ye kontokwa ye ba social media wenti no men kasa wenti men kasa nya sa atanfo benyaye na kwase ampanyini wei atra social media enam so betena brochira na brabo ankoye obetena brochira ohwe obofo mu age ni age omo wo manim esene ni ntino akoye ba ho no ni natemda mimi di atemanya won because mimi nkuta bible mimi nkuta bible but akoye ti social media kuta bible e di atema no pawie na nwumle because of say da bia wo pe obi obeta wachi akon ntokwa de amawo nti ono sa kwase we say na akokonya na anopa o metena awie anwumle no so na yire no pa de minim ade a ewo na yire ne tirim oba sabi wuti be ma nchen
Now sa oba no so timi giant be man no kwata life say 7 hours. Why? Into oba no can say adwene bi da otrim pa de. Timi giant be man kwata life say 7 hours. Now so who could timi jaw e ma so be see life say 7 hours. How? Into awale bi na mo wale no. Into we am for the charges etomo so a na mo be so na mo kekem. Ya the charges to mo so na mo be so na mo kekem. Wo ya kwa pem sa kutia no. Sa kutia phone na so la wo be pempem no. Wo ya nkwa amakura. Because me that bia no me bulletproof na sheme. That bia my ready. Sa na me adwen pan mete. Wan kan ya me nkan. Wo kam dia obegina wo. Na wo mistake so esa tisi line nim dia. 1 week ni kamesa renew no me do nyame ka agro no be de keke because me ade me kire enkwasasem. Ade me kire enkwasasem kra. Men kasa kra wo video kra ento so be pema kuti adam kwa akwa ni fiefi wo yafi akwa fiefi he akwa fiefi awura de fe na ye na ayi me fu adumo me fu tiri no pampa so kwase tikoto se edwan bini aboa wo fie se den once na ateta gu wo npa fu we say it social media dini partem etimi kasa ono no da ono be kasa sa so fu we say so fu onko heaven da ene wo so okuma no nyanya me na atua ne ka na odisi wo ne ka tuntutu say moto buru wate the whole social media come on young grateful pa ye mo sangofo ye oh yes ro ye ku no oh yes ro ye ku no mo na mo ye grateful pa na mo probi nkonko edie ne mo ye die ne mo kokko ye die ne maka say obi de nkonko edie ade e metan pa say o so ba so ye de ade be to so a wo so ba be gina bot say be buruburu nua na the end was delete video e metan pa because want to mean stand there want to mean start me nkonko pro ho emfa ho sanko hye abrewa aduan because you don't start to abedi ono sa tuma ubedi wate oyonko de yemia no yem bone de so ne dru de ake na me mfa mi kuna chi ba won de china mo de ade hye nipa no kon mo e da be me so pene yire e de be biem nti mo mutu ya mo ma ye disa wa pa ya tema no pa wie na nwumre mu kunu mo de do mo chi no e na amanfo do matama ka be mo de atemdi edi papa ne de oba enko ba bia aboa ne kwase ya ba ye du kuna tem dia ye du kuna tem dia ene be ye oyapa wonti minister ba akoti Canada na kuna Tinubu akodua mra megene bo Tinubu akodua na mu wonti na Tinubu akodua me twa ne nsem so ye de e man wo wonti wate Tinubu akodua ne be pon back door said the way am so no enye na mi nyai na wo de dina eno kra so na apie wo de dina na wo ye ka asema wo beta bote be pempa kutia na abrochira no wan na pie ko ba ne jacket hye no winter jacket hye no odi ko wura ne shank him straight ena also wani nte kura o wani mie kura na mo so na hye designer na me the designer wear na kwase na be see live video designer kwase asa hye designer da be o ta say wo hye designer da be ai engrofo yi AliExpress designer asha ba akwa wusi ana say AliExpress way kama wa koto meko one do shop akwato to tantare ni bi da hye because no kura wusi a ensai AliExpress ntada mo so la mo toto yi eno na wo so la so hye designer kwase to obi a hye designer hwe ofie tantantan obi a hye designer pa hwe ofie nya kura ofie bon kan na we da kwento obitimi bia ne mpoma sa nkofo we na ti UK na mutimi bia mo mpoma ne bio nkofo we na ti UK na omo mpoma ko mutimi mie because omo fie bon obi ne fie ana ne nagba ka se de ne bon say ya petwe fie de ne bon say ya petwe fie de ne bon say apetwe fie de ne bon say ya petwe fie de ne bon say apetwe fie kwase to jimi fo wuti passe say ayimembo abo say si social media na sa akwa we sa ni fie tantantan nyina na adwene den trim na adwene ye tantantan ni fie tantantan nyina na adwene den trim kwase we si social media timbeta social media so bi fie fi timbeta social media so bi fie fi on de da ba na ye kan mo se nyai ye ntwa so ya free ne betete ne pa ye won se ni fie fi sei me shoe kasa ayi me shoe stand ebi si me kwan no mi fra bonten eba mpaboa na mda kwa abonten esem di kan woro edisi so na mu mframa epieko ansa na mehoro a maide mahoro ansa na esem di ko hye me shrank ma mda hye me shrank ba bia makrokra me mpaboa neatness de mama fa mo kra ma
because you see me fear now obeta free me fear oh yes ro ye group we ntimi nko ne yonku fie we so ntimi nko ne yonku fie obi ani zete wo sei obi ani zete wo oh yes ro ye group and am dit social media na me adwen pan ma trase aye nyansafo ama me yere papa bi atumefo aka tem se me kunu yi saa no we hu hia ye ntwa so ntena baabi na wo ye ka asema mo se no bi we pe obi da boost ni page kwasiafo ye se na me ba social media na me manyo obi an for mo boost me page say oh yes ro ye group na mo ka say kwai ah oh yes ro ye group mo ka say hin neko ya mo mle beki tv adwopan tv na mo check records wo kura na wo so ba live ni po 1k begusu no likes kura like no page ya kwasia to wonum kasa kwai ah hin na mo num kasa ko mo se mo she cage mo she cage and am mushem because me international man say ya po bi na boost e page ya chekini pa okasa wiase o enyam o dabi no dabi and some for into me free adwuma ba no bi di video bi tag me ya de me gina ayi me corridor mu eye video na ya o mo twa me screenshot eda ato ho na e kan say na nipa na kasa an na ade me tan kra no mo keka nkwasasem nso no mo sa angofo ni bi mba social media mu fie na me opa sa nipa na okasa no opa also live video on fan ko ni fie nyina around me so live video da e de me de nyina kora na ehwe ade na apetwe no so ne de ne ehwe ade ehwe de ni fie enit ye ba neatness a me ka me tim no unhu a onkasa me family man no ka me tim no unhu a onkasa me family man so what you say me ka me be neat me neatness obi oni me bia ni me obi o time me kra na ono awura me fie da woni me kra no ono ni me na ye kasa number tena won tie open pema ko tie start na ye homework ntokwa na makon abom mrewa no ntokwa na makon social media na mabom mrewa no why like say bia be ma na wale no onye Ghana ni because oye Ghana ni a nka na busu afọ kra age no e no kro because be me bia no wa we badwe ma obetena ase pa said there bia na yere metena live video assemble ko repetition so many years there be me bia no ye no ma be sa na Ghana ni be me bia so nya sa Ghana ni be ma pa betiska awale na ka me adwen me tie ma ko adwuma aba na mbe je dwan papa bi awia pa ba bia da no na me yiri si live social media me yiri si live ko twen ko mon fro ko mon fa ya ne enko mna we yo ne fie o na we obi de mo ka ade me bufunu no obi de mo ka na me asema akwa mo da mu jimi na mo de social media na mu nso anyansa na wiase kwara wie yo mu nso anyansa mo akontokwa bomrewa nti ntokwa nti mu ntimi mponyi mu natural face ana mo ha mo sa ntokwa nti monim nyina ayemrewa mo akontokwa mo nim nyina ya me hu dabio atoda mobo tu ba pimokuti a yiro tadwa mu din yie se me wuni me sa pimokuti a yiro hu pa na pim ni yie na me efrema kuti am kinkon efrema kuti am hene me pimokuti am abadwonso ho we mpo ye kuti awu badwonso ho what you say ubadwonso ho me ade a me mpe ye sa anuma no me this time no sa common enemy fight sa anuma no me ehun hia mi o mutie me yey sa common enemy fight na ehun hia mi o kameda o dabi na me yere entena na wo yo ba wo person be control me how dabi be ma bia na wo nyansafo a ode na yere be tena fie na oba wo fro ba be control no koye we dabi ya and tell me e wo sa akwan no so ati ase na me social media ma ka kire mo say mo sa kan say koyo beda fo ku no kan say omuni name no friends oh yes royal fo ku we atwa kai akwa fie bon aputu akwa hunye say ntina akwa we oya wo say an oye so oye product bi advert na sa product no kra de nipa kra na oye na advert also sa amfo we enye nipa bi a nka sa komotonton no makro social media because they don't know how to present, they don't know how to make advert, they don't know how to omunim share because oba o say an wa wonum bon no koto sa product ni bi na fa wo huro num akwa agimi nti hwan na ba koto me na me koto ara say wo se ene ngoto wo ba ya advert am obi a wo se den nipa na num bon no ene ngoto sa product no nti hwan na ba koto because nipa no kwa nipa no ka say na say wo num bon on say wo agimi
On say what Jimmy, me chere mu nyansa o. Uye product ma obi. Na waka akire obi a okwa akoto no say, wa wonu mpon no. Kwa na koto sa product no. Na akwa ka se wonu mpon kwa se to Jimmy fo wonim se ayi kaka kuwate. Ya yi wani ni free wo. Tramadol ni bema. Wanu tramadol wa mo wani nyina ahyehye se petuani no. Kwase akwa. Tramadol ni bema o te UK num tramadol. Aboa. Now Jimmy we say oh no what didn't kwasasem da kire me etimba tra social media ka say me sheda pa na me ban hard me sheda pa na me ban hard say me born hard who wait about me hard on them dey yo asia unso nyansa Tramadol ni be ma usi UK o ka tuntutuo nyina akwawe akwawe kra kan bi na Germany hey omu yi sa diesel car na Euro 4 efiri mu no akwawe kan ho bi na Euro 4 no mu yi free system no Germany ya no because ne car ntutu no e pollute wo UK wa ma transfer by Germany ha asia obi ati UK o car mu ntutu etimi ba Germany kroma sei e be sen frama no e wa ha e be sen frama no e kroma sei wo ye nipa obi a wo odi kio serving a practice e na de ko si fitting shop say ye omo so e na Ghana ni fitting shop so na odi ko yo Metiana ni pansa send pictures out the pine akwa no car no de be see say net Jimmy for no a what social media odwana num sa no what social media na wo odwana num sa no say onyo obia akwa sia we ena me de me sia no hu spray akwa we no kan we spray be na beje no kan we spray be ena betimi age akwa we obo spray kura mpo spray nyina be ebetete akwa we kan we spray bia no beje no wiase akwa we all them small boy no krompo de yo all them akra no de yo obu style bia bi me na me training no eti obo me din a me enka me kotra kam share to me na me training no social media so ono angasa ya we o de pen asan ase enti me no o kama sem kra enka me kotra kam share to ba to we obi a ma training akra ama akra ne bu style bia bi what you say you can see probably say technical fight Anansintia mo so dwale ma hu fini de be ya ma bia so asem bia ni wo wiese mo emfo nipa ho okoto sa bobi ti unu ebi so a ka kire nse he abo sole ye so na nkan kire ne se won sole ne so efi so firi no so a wo de beba wo so kwase na se ye de ye no na nyame o ye de ye obi na ye ode ye de bia ye wa fe na hu besu obofo nim so ba wi ado atire na nko hunu hu ye abroso mfaso no menya mo hwimpo na musu afa di ampa kakra besomoni ne motene ya di bi bedi mu ne mahu nan nsam ye kakra besomoni ne motene ya betu piga what you say Kofi usu be ma ono nua Kofi kakale omu firi jaache nyame be kire studio Kumasi keje tia no wo omu kire se wo ya abura bi kan wo Mr. Ntimfodwo Asantema Printing Press wo se wo ye den ya wo ye bone e bi be kan me we mesime mpe bone e o nanso ye di bi ye mi o asam no kra da fie yakata so na makobie so ntiasimi ntua predwan mesime peto so ntiboto na ho kra eto da bia metimi hu sa jesa manfo gu asam ado ye na nyanso ba hu so kasa samanfo na mu ye nyew yesi bi din samanto abra samado na bayi wano e asam ado so na ye kwa ye samai ento ba hu kwanya de na de si UK wona yentimi nka na sentra ntremu so so a yentimi nka na oba won kwanye dem se won kwanye den na se yentumi nka na se nchina ntremu so a yentumi nka na mo puma kutena muntini ye pa na munyire mo me adwempan nobody jisem ka se memfiu ajisem ka se menye de memfiu me kire say yes ye tondo kuna eje shoto ntabusha medum basia ayenti mo mfa nkoma no nipa no ba aboto pempem akutia no mutimi e capture ho e de brem no mo capture full video nyina because me no me mpen me nsuro obia me mpen kwa asem mo ye de akwa no ye fin efin kafi bola so pete bola bed bola so pete ni be ma atna UK abonten so ebe tan social media ye ntwa ka ho keke nkire kwase ye to jimifo ama ofie project sei no komoa e wo ofie no komoa obi a wo ye video say we kurasinia to the level say wangasa no utime video na ofun num ye light edumo because background light kwase we ntia mafo time tan ka say na adwempan kora video kitchen me studio utrum studio krompa obeda what you say you love it nyen kurase bia we mu nyen kurase bia we say mu
eti u Jimmy a Jimmy na men tufo na men tian Jimmy no ayeye o your banner to social media me tufo on say bi na ma yo nko kunu afiri nchakwe agrada asemba aye ya mo ono okunu asemba aye on the musika na poto because musi mu ne sa a woman ni problem on the musika na poto mo kan basa but mu de aka mo mpene mu de mbe gina so aye na nipa no se ma say yo na nipa no say this na nipa no that na nipa no say yo say ya da biasa bola bed tebu so amdo masia aye me kwa kodidi na madi me yere aye de aguso na madan napa na do so ye ba ne be ma no masan line na to won fa me wo so ne nhwa ade yenye nkura nketengete no omo do mo mfisusa and so ye ba kukuti be ma kukuti no won fa me wo so ma draw line na to e ho na me kire mo oyesuro oya ase e ho na me kire mo the word oyesuro oya no me kire mo ase ti mun kancha Santiago an say wa ya ade pa se wetuma gira na yire chi ye di no ye ni no wo so pe na yire mo problem pa na say mo how pa na say Santiago ese ka watuma ye die ne de da kra wo kra wa ye mistake o ka we wo sika nya hu anu no ka wo sika nya hu anu no wa ye die ne udwie ye na no na wo da ko si akwa so court midunya me ka next time onko gina bonte ku na akodo bi yire de si a wo san ya kokuduro ade epusiu wonya brochire fo hye wachi na ko na kwasiato ave try life I know try interview I na wo fa na o te say kwasia we wo ye so bi yire na wo ba UK wo fa no obi yire na wo ba UK ko fa nti sa no mana abodam wotrim Jimmy bola bed bola so pete ai na oba no so akwa e party ba ye na no na o de make up akoda na make up plan ne be shitimu nyina pacha ade me time pa sa oba no ho na wasan ne mpa bo obesan ade afa ade gu e kan say nye nipa no kwa na menim say wo kwan no o corridor mu ni kwa so ne pa bo gu o nye nipa na me say wo corridor mu ni kwa so ne pa bo gu eh say wani miesa ewurade Yesu Kristo awusa what I say pepe ewiane de abo ewiana bo rough the way the animal hot no enye easy and tim kwa akodidi ntebusu me da mu nyina mas nyankopon hire mu nyina me de bebia no kweda no na me da me da to me nso nkwase asem so e na me adwene pan no so di u beto me lemu a wo ye metamfo esa na tie e na we nkomo amu a sa nipa ko we sa group we edi mo bone na omu wia na ya san ye kuntokwa na enya ntokwa na yitibre emfa nwura baabi na ye hyede be bobo mudin se mudin na ye be bobo no mo san fa mo homla mo gimie mo nso enya san me se mo nya de mo nso enya san mo na sa kan se ekuo we oyesro ye ekuo adi mo bone wo social media no so no mo wia o ma prese o mo da mo nya ahwiu